icyambere wenda wa Pedro abantu baribajije bati byagenze bite. Uyu ni umukinnyi Chelsea yasinyishe yibereye mu biruhuko yaho muri Brazil n'ubundi nihavuka haraza ejo bundi muri kimwe cya kane ajyamasimbuye anafasha mu gutsinda igitego cya gatatu n'undi batsindishije ikipe yabo yo muri Brazil ya Palmeiras. Iyi rero bamutangije n'ubundi ari ikipe nkuko mwayivugaga yivuyemo afite imyaka 18 niwe yamujyanye Burayi muri Watford niwe bamugurishije bwa mbere araza arayitsinda Byinshi nakazi byo nta gitangaza cya hatari kirimo. Ikintu gusa kigaragara abantu bahoze nyine bakritika byo Lorenzo yahereyeho ngo Chelsea ngo ntiyakinnye n'ibigugu sinakosa yabikoze mu inzira yayo niba arimo Man City na Inter gakora amakosa iyi Fluminense kayikuramo Man City gakora amakosa hari Hilal kayikuramo Fluminense gahura na hari Hilal Fluminense kayikuramo Chelsea kayikuramo Palmeiras gahura na Fluminense kayikuramo nta nicyo nashaka kubaza ahubwo niki kigaragaza ko iyo uhura n'amakipe akomeye itari buyasezerere niba tarashoboye se gukora amayo mato uko zira kipe zose yari kubikoraho uko zira kipe zose Chelsea yatsinze ari bwo bwa mbere zari zitsinzwe izuvuze yego zari Hilal nizi za Palmeiras nibwo bwa mbere Benfica Palmeiras na Fluminense nibwo bwa mbere zari zitakaje wenda icyo twese zihuye na Chelsea ngicyo nemera Enzo Maresca saison ya mbere iyi raba ari finale ya kabiri kuko finale yindi bagezeho last time ya Conference League yarayitwaye banyagiye Betis 4 yego ubu ngubu asubiye ku yindi finale ubundi ukoze nk'icyo nakwita nk'isuzuma nko evaluation ye nk'iki gikombe agize nk'umugisha akagitwara yabagize umwaka mwiza cyane kuko iki gikombe abantu bari kukibara muri season nako nago kiri muri new season ni giclosing uyu mwaka w'imikino ko ni season igomba gutangira mu kwa 8 kiri muri saison kiri muri no saison turimo agize umugisha rero akagitwara ntumbwira yuko aya makipe yandi yatwaye amashampiyona nubwo tuziko shampiyona zigira agaciro gakomeye ntumbwira yuko aya makipe yandi wenda cyetse nk'atwa Champions League nka Paris Saint-Germain ariko irabiri ku meza cyane mu buryo bwa 1 iki ni igikombe gitangiye muri format nshya uko cyari gisanzwe gikena siko cyakinwe haraba hagiye amateka avuga ngo Chelsea natwaye igikombe cy'amakrebe cyambere kivuguruye kizajya kigaruka after 4 years cya kabiri akanyenyeri mwavuze kagera muri miliyoni 110 zirenga gutya z'amapound sinjya mu 120 z'amayero icyo ni ikindi factor yindi ikindi cya gatatu abakinnyi be icyo kintu cyo kwa bavuga ngo twinjiye muri champion ariko turaba winner iki kintu kirabatravaya mu mutwe ku buryo ni message aba yoroshye kuganira babwira ati none why tutakwipima kuri Premier League Champions League bayirimo why tutagerageza kure ukuntu twayitwara ni iki kindi tubura kuko byanze bikunze kugira ngo gitware hagati ya Paris Saint-Germain na Real ikomeza agomba kwitsinda so nge navuga yuko rero igipimo fatizo wenda kizagena neza kuyu mugabo ni kipe ya Chelsea ibintu byabo byuzuye neza no gutwara igikombe ariko sofa no kugera kuri finale nge vraiment namukongratulating nkurikije group afite kumeze iyo urebye mu kwiyubaka mu kubeka ikipe ikomeho igeze he urareba 11 ukareba uburyo bapanze ba Chelsea ukabona ko ni ikipe yuzuye aba winga nk'aba Jope aba Pedro Neto utayizamu Joe Pedro ufite ba Jackson na ba Liam Delap kuri bench barutayizamu bandi babiri Cole Palmer ku 10 na nimero 10 yambaye ku mugongo Kaisedo Enzo defense irimo batosini na ba Shaloba Kaisedo wanavunitse ikipe riga kuvuga gukomera kwayo no kuba yahanganira Premier League star y'ubibona igeze ku rwego gikomeye yasekirije ni ukugira abakinnyi bato kandi azagumana nabo igihe kirekire cyo ni ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo abakinnyi mfite uziko naguciye mu ijambo riga imatch ya ninjoro urebye bahoze nk'akantu gasekeje ariko kanyako bafataga umuzamu Fabio Fluminense ufite 44 niwe mukinnyi ukuze mu irushanwa bagafata Thiago Silva ufite 40 bagafata undi mwataka wabo niba ari indi ufite 37 urumva nawe baba Brazil bameze nk'abirabura ku n'umunyargentine yego noneho bafite abakinnyi bane bari hejuru y'imyaka 35 yewe na 40 Fluminense none akavuga ngo Chelsea yo yari ifite nkunkune wari mukuru ufite 27 yego ngo Chelsea abakinnyi bayo benshi
ni 27 wenda ufashe Nkunku na Sanchez umuzamu na Adarabio burya nawe afite 27 nabo batatu ubwo wenda impamvu mufasha nk'umukuru nuko wenda yavutse imbere yabo mu gihe wenda cy'ukwezi abandi ni 26 harimo uyu Kukulera abandi bose bari under 25 abenshi bari muri 23 aba ba Palma ba Enzo ba Joao Pedro ba Gusto na abenshi Chelsea kintu ifite gikomeye ifite groupe ifite imyaka mike iki rero ku kibazo urebye average yabo ni 23 n'ibice 9 23 n'ibice 9 yari yabanjemo lineup yari yabanjemo ngo yari ifite impuzandengo ya 24 iki rero kibaha uburenganzira kurusha n'amakipe mu myaka iri imbere cyo kuvuga ngo dufite tala zizayobora Uburayi imyaka myinshi kandi ikindi gikomeye izi tara zose turi kuvuga ni tara zikenerwa mu bihugu byabo majorite ku kigero cya 85%. None ikikwereka ko bazakomera cyane Chelsea yamenye ubwenge hari amakontra yagiye isinyisha abantu bakibaza ngo wayi Chelsea isinyisha guhera ku myaka 6 kuzamuka nta muntu y'imyaka 4 3 ni 5 ni 7 ni 9 ni 10 harimo abafite imyaka 10 hano muri Chelsea icyo yakoze niki yamaze gusiringa ikintu cyitwa gukemura ikibazo cy'isoko mu myaka iri imbere nango hari igihe Chelsea nimara kubumba ikipe yuzuye neza izareka kugura ubundi yobora amakipe nk'imyaka nk'itanu ikubita gusa iyi model ya Real Madrid yarayikoresheje igihe yazanaga abantu bakinnyi bose twagiye tubona aba Benzema ba Cristiano ba Ramos imbere gatoya ba Marcelo imbere gatoya abo bakinnyi yagiye bagura ari abakinnyi bato abandi bageze muri 20 na barabanza bamara igihe babubaka ko yatangiye kubaka iyo kipe 2006 igura Marcelo na Ramos ikipe yatwaye igikombe cya Champions League bwa mbere 2014 cyo kora 2010 bari yatwayemo champion iyo kipe bubatse icyo gihe niyo yahetse Real irayizana igeza hafi 2018 twaye zira Champions League 3 zikurikiranye Ronaldo asohokamo bisobanuye ngo iki umushinga wa Chelsea abantu njyamo n'abashaka useka ariko uri umwe mu mishinga yubakitse neza cyane hanyuma ikipe ya Chelsea ushobora gutekereza ko igeze kuri finali ya igikombe cy'isi cy'amaklub ikoza akazi gakomeye ariko n'abavuga ko yorohewe n'urugendo cyane kuko usubiye inyuma Axel kuva imikino yatangira ku itariki 16 Chelsea nibwo yakinnye umukino wa mbere mu gikombe cy'isi cy'amaklub batsinda Los Angeles FC yo muri Major League Soccer match ya kabiri banyagiwe na Flamengo yo muri Brazil ibitego 3-1 match ya gatatu banyagira Esperance yo muri Afrika 3-0 hanyuma rero biza gukomeza muri knockout stage bahura na Benfica muri kimwe cy'umunani kirangiza banyagira 4-1 kimwe cya kane basezerera Palmeiras yo muri Brazil bayitsinze ibitego 2-1 hanyuma kimwe cya kabiri kirangiza bageze kuri final basezereye Fluminense yo muri Brazil bayitsinze ibitego 2-0 ibitego byombi byari bitsinzwe na Joao Pedro ku mukino wa mbere yarabanje mu kibuga ni signing nshya sinye bari mu gikombe cy'isi cy'amaklub basanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abiyungaho ku munota 18 no ku munota 56 Chelsea ndi ibitego 2 Axel match navuga ko yaboroheye ni match yari nziza mu by'ukuri ngira ngo yari match ya mbere y'uyu musore Joao Pedro umusore w'umunya Brazil baguze bakora muri equipe ya Everton bamuguze Brighton and Hove Albion n'umwe mu basore Watford bamuvanye muri Brighton ahubwo Watford yagiye muri Brighton abona kuza muri equipe ya Chelsea n'umwe muri babakinnyi rero bane twababwiraga Chelsea yatanzeho miliyoni 263 yabakora nyine muri equipe ya Brighton harimo umuzamu Robert Sanchez uyu mwana wa Pedro Caicedo Moses ndetse na Kukurera abo bose rwose ni abashushu ba equipe bahuza ari aba equipe ya Brighton mubano mwiza cyane Brighton ifitanye na equipe ya Chelsea rero uyu musore nawe yaje yongeramo uyu musore rero yakinaga na equipe icyo bita abafaransa byita ngo ni club formateur no kuvuga ngo ni equipe yamureze bavuga ko uyu mwana Joao Pedro yageze muri equipe ya Fluminense iwabo afite imyaka 9 ayivamo afite 19 rumva niyo mpamvu mwabonye atsinda cyane mpamvu mwabonye irekuriraga za fize izo bita ni bank buster bya bintu by'abanyamerika boherezaga ejo bundi kuri miriro ariko akagera ari cyakavuga ati mombabarire cyane ibitego abana muri Brazil bahama club yabazamuye cyane none ukuntu match irangiye mu minota 60 yakinnye match yarangiye mbere uko asuhuza abakinnyi be bagenzi be muri Chelsea abasaza burona ko ari abasaza bakuru bamureze akaza bahobera avuga ati nta kundi n'umugati ariko atsinze ibitego byiza
by'ukuri Chelsea igera ku mukino wa nyuma uzaba ku cyumweru itegereje uziyahura uza kurokoka hagati y'ikipe ya Real Madrid na Paris Saint-Germain uyu munsi. Uyu Pedro bamuguze miliyoni 60 bamuvana muri Brighton, ariko muri miliyoni 30 bamuguze yamaze gusa naho atuma Chelsea igaruzamo 1/3 cy'amafaranga bamuguze, kuko ibitego bibiri yatsinze byatumye Chelsea yabwa bonus ya miliyoni 21 muri iki gikombe cy'Isema Club kugira ku mukino wa nyuma. Bivuze muri 60 yabasubije 1/3 bamuguze. Chelsea se wenyine wakinaga ariko yabigizemo uruhare mu by'ukuri nka 70% ibitego bibiri, kandi ubona ko ari ama exploit individuel. Iyo Chelsea urumva ngo imaze kwinjiza nkwereka ahangaha mu mibare ukuntu bimeze, imaze kwinjiza miliyoni 80 z'amapaundi zingana na miliyoni 110 z'amadolari kugeza magingo aya ngaya. Aho bageze ngubo niba twara igikombe haziyongeraho miliyoni 30 z'amapaundi zize ziyongera kuri za zindi 80 zibe 110.